Hello everyone, health and fitness video ki demok me amai channel subscribe to view ado subscribe to bol raga manak tele notification bell su press to boka wi gan ising hai yam essential ni adu ri ising yaw to batara ga di akoi hing bang amoy ado aing ta da akoi ising hot water natra warm water thak pe kana bado me ang ngasi share to jaring tuna ngasi video semja bani me video se last paying view Hoina warm water sin avataraga hoi aksang lever toxin kaya adu flush out hoini adu re duai na kana ofangani adu de hoi aksang digestive system adu ga hoina metabolic waste kaya adu de hoi aksang cha gi thaki mem fatawa kaya adu su flush out oi bada mating phangani adu de makta mem cold water ki muhutta mem ai monta da warm water oina season abu adu ga hoi aksang digestive system je tip top position da laigani ai monta re ising sa thak pe kana badi hoi aksang metabolism se boost hoigani adu ga hoi na fat loss na traga weight loss we ning batara ga di adu ga hena kana fangani adu di hoi na ising warm water thak matam da hoi body temperature se increase hoiraga hoi metabolic se increase hoigani adu ga hoi gi calories se jang na burn hoigani adu da makta mem tumo hot paga hot water thak piu adu di cold water gi mota hot water replace toraga mem adu da use tora yang piu adu ga isai kana bado ugo fangani lastly warm water season abai kana badi hoi aksang clear oil gani adu de hoi skin se clear amasu clean hoi gani adu de hoi aksang se reflect hoye hoi manung da kari fibum oi adu do hoi skin da reflect tawni adu de hoi aksang manung da yam phaba taraga di hoi skin da kaim effect la hoi adu bu manung da fataba taraga di toxin kya store hoi ba taraga di hoi skin da adu gi manung gi fataba uba fangani de pimples oily skin atopa bacteria kya hoi skin da problem kha u fangani adu da makta mem ai ma tara warm water sin ba taraga di hoi skin su clear hoini adu ta natana hoi aksang se younger look oi fangani adu da makta mem ai ma tara mem cold water gi mo da warm water season abu atuga atopa my benefit kya sale adubu aina ngasi mem da important benefit kya mem share to jabani mem ngasi matang solution jarage aduga mem gi mod comment share to biramo adu ai channel se support to bi amasun share and subscribe to ko wi gano